Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 9615847757. Kahnyo trip Youth Development Council Mauring Keneng Circle Krapen long kerensan ngatai haga khasan trip urempang arajar pausan nagabentaki kertong kebiakun haga nig election MDC arajar pausan na soring kham constituency. Ya gani kerensan ngatai lapen long hamadan football haga shnong Mauring Keneng. Hasoring kham constituency kidan hendrungut ki kertong giba aireng hendrik belapoi kerensan ngatai kidan tang saungut kan ba alngut pat kim shimla laban poi. Ki kertong belapoi haga kerensan kin thop yuba Joseph Pingrop nagaseng Knam, uba Jonathan Im nagaseng Congress, uba Ilyas Kharbikyu nagaseng NPP, baru Dr. O.S. Jerwa ukurtong Shimen. Kibam Shimlalaban Poipat kidei uba Chris Kharsati ukurtong Shimet, baru uba Bill Clinton Wankar ukurtong Jongo Voice of the People Party. Hakan kerensan la ailat hi kertong bikin pini thu pat ba yala di, bat bikin pin sngoru ikanong rem jongki, kakum kapor belabo, bat hading kata la ailat bikin jubab iki jingkili bagi pat ba kelada pha lupa, ya ka belabo hapok borti bikin shim kat ka bagiyo, bakin aya ke jubab ke jongki. Ya kan kerensan na penyat da kekong Iban Kintiu Mauri ke editor jongko Forefront Media, lawan masa kilang du sorda ka Mauring Keneng bat Peter J Lawai, ki sorda na kishnong mamarjan bat kumjuru ki pat yang shoshnong jongko soring kham constituency hi Barokwe. Kerjaan cuma kadi Joseph Pingrop ki don ki besi itu ina hapo YouTube kumong lai kuli mentan te don pat ki bangpan itu te kanai ngasem ni kalat pat kuli itu episia ngadi na porong ra kakur cuma di Pingrop ngadi naka ying try sipara try roi baban Pingrop lambak snong hapo orang ra ngadi bobot hai Batna kaying jong kini gibigit Dolores Pingrop. Dan kata hai kalau rem cunga kalau mengami kalau kacing suki kacing solution ya kacai Pingrop. Jangan andon ro pinban sere nga. Andon ro krim ya limi beriaki yang tak kacai Pingrop kacing mi cunga beriaki kalau kacing suki. Datang kata soal kalian. Saudara Burong ya ke HYDC Inyong Trade Youth Development Council Mauring Keneng Circle kalau belum ikut panel discussion agar dikasih ke pemerintah kumkalat man PI Syekh Baro kipai ba man yatu syai berbatai ki nomrem kimat ki curah kamtam kabilai bako district council dengan so manai kublai ruya I moderator jungi I Miss Iban Kintiu Mauri I belum ru editor jangka Forefront Media nang taya borok kinutut kam ke executive committee jong ke HYDC dahil kapor berketeng di hari Jonathan Im bat kasyong nasa kamu pedang bat bidai berpai bat kebenta kecunga kaya kita berpenuh ingat pencam sini sencam jong san hima sima kalau pangipet kun samla ngipet ikicibun priu ikicibun ikidong shong agar dikecela kecungi Aksi India di Barokwe ni ba 100% kini ikun samla ba apo life sonsnem kata ari dunapat ikun samla di barung sikali celai jom san hima sima kum samla ba ngayeng ni ba madon kata kecing kle kam kraw namta ikun samla kicongi namta ki imlang kasalang di Barokwe ngayeng ni omma penram dengan nyompen yang kita kilong shua dan kita kilong he yang kilong kami kilong pa re kawan ni pani trelang nam ta puno bentei yang imlang salam kejungi kelong rim ke jemaah kabupat kelong bandon borbor kami sil syakri nam ta ka enrosol kam konsumsi bat nam ta keri berkestik Meghalaya di Barokwe bat kelong rim ni bah kematam kedai habidai berkenik MDC election Marbagi Pai, apa district council, kayak PM juga cek tutriu dari district council. Lalu di bakla bersenai ke district council, kacitim kamlong namta
ki kri ki pa mereka tiktim kalau namta kalawai ka peteng juni ki kun samla ju pi hep ki berit bro te kumta kanung rim ke chunga klong ban penne pensa ban penskem ban pencenai ban kentiu yang negeri berkecai berdiri juni lengba hantai pot district council ban yadai ki habidai ke cimbat juni ndok siap habidai ke kengur kencai habidai ke penne pensa ikamai mariam ke chungi namta ban penne pensa ikni khai ke pateng ban pen klan cicu sibur ki an ki bala dan bersina por district council ban ha cukup por ban pen skem ika hir patiang ke yo pateng ban ha cukup por ban pet ban pen skem cicu yang syongkha ke syongman kini ki mat ki curang ki bakmat bila menisai bila penyada nam tak cai pendiri kucungi ban kanong rim ke canga tolong hulur kata kanong rim ban hi pai pat habidai bat schemes na por district council ni tip bahadu menta schemes kilom tuna kimawan na por district council re kumbang syong kumbang dalo bat kumai usamla berami syakmat agar dicelai itu sanyi masma ngapin dikenal pengantre dak kuit ngantre dak syar kepsyet manunra kata clean governance kata jinsin syar kapukut haki kemlang masalang kecumi kedua scheme habidai kedua benda ai ba kantre kepsyai kepsyet ada scheme kawan namtam yi school ai school managing committee kan tip kata beri bandungkong ke mahkamah bagi nunra kita clean governance habis sanji masima juki ni don kam lang di kun sama ni don kam ni cintai lang kunta kanongrim keconga kalumban sanji masima omban kalunra pai kapra hakim lang masalang mereka sanji masima kalunra kecil tuli kecil lang kowe bat bunra kecil hakim lang masalang dan gini kimat kemat akan bersungguh tapi akan disedap ke pemerintah. Aku disebutnya ki nongket kam jong HYDC kila ship yang mereka kam nak kementar berperlong dia kata panel discussion agak ikwa pada kali cuki kebersihan kebakut dan keciket kle nak kementar ki pelang salan berkot ini kandidat berong-rongot dengan selai kila akhot tabung yoi tang samut kidan dan so kenak sibut ki kot ini nama lo kali gue kalah kalentai kepada kali cuki kandidat yo beri tu Indonesia ngelapor khat berfai kene madan kendap semam dan lei ia tangkap tu keningot kidan dan lei polisi boleh disiap berapa kilo gekam polisi boleh ikong Ivan Mauri belum moderator ketika program mengenai ke pemerintah dan polisi boleh belum kepilih lupa berkan sama berapa pada langai polisi boleh saudara senang orang keneng Malaysia semua dan kemudian semua Malaysia ini benar dan dicegah ke pemerintah. Habis ini mereka kam cong election DC. Lah kali cuma melakukan asliam ni tu hok Indonesia. Tambah kecuti kalau komdom si bro bakalah per clear terjadi komdom. Dan entah lah kepli kalah kelentai tak kena mayang dia kena ulen ke scam. Nah bangai bahagian lah syakri kena baslong golongan alko asliam lentar. Rum asliam al aduh alpotrik benar-benar kong al-Husain ngalung saudara senang golongan. Moh ketetian cengar Pak Ilyas Kalbikiu. Nasyong asa golongan ikon cengar ni Kalmurki. Ngai no kam senang tang nagadau bangakuak beli election. Kipai ba nong senang golongan. Yo yang ada yele lambe. MDC yele saudara lombe. Dan rei hadin kabacia pat bahadin bagacing le cingkam dari district council hadir melakukan kubur di Bandung, hadir melakukan kubur di Basnong. Tak kedau ia tingkuk berkaan bahawa saudara Senong belum sudah nilai election. Tak kedau menghapus ino ikam saudara pengilih yang naik ke MDC ke pemerintah. Hadir bersakri upai bah ibentah berita dan dengan buat bersakri upai bah belak sambun. Moh kumka rosong kam konstitusi kepada upai bah nang Senong tanggung sambut lalu kembali ke hajar tahunnya. Jadi tadi cintram ke jemaah bangkuan mi samanan bang teruai deh nak kebentar kena election MDC bangagua bersakri pak kiba khambur kata gini ke bangangan akan nungguin ke jemaah dan kena ke pol mentang saya kalau biak kum ke introduction kum cinta itu jangan siapa orang dan polisi boleh Mangal kajo jadi punya kerwa sekitar pak belum terlalu nikmat untuk
capai sebuah hasil tentang Constitution Council. Aku kira HYBC, Indo Club Youth Development Council, Padang Lungha, Akatinglong Senhalam Jompi, Lese, apa benih? Lain, yang lain benih, yang Lungha, Deklarasi Denti, Katingalam Jompi Ba, apa? Golong di Nasional Politik, beri negara konstitusi, bilang presiden dan menegakkan. Aku beliau saudara senang, saudara senang Morgan, Pak Peter Jelawan, badan namanya. Aku beliau sehingga saudara, saudara senang saya pandang, balong namanya. Nanti kita member SYBC, kita panelis, untuk mereka iso namanya, mengesahkan kita lang di panelis kembali ketemu. Dengan saya tidak berom pilih nakalian untuk gasing HYBC penolong ya ke panel discussion. Andai hari ini saya mau punya konsultasi, kalau ngaruh ada way dari konsultasi untuk mau punya konsultasi, ini saya penolong ya ke common perform. Andai nak mau hak penolong common perform, hakisnya di balatia. Udon way utong MDC nana po konstitusi ni ubong ba ni yo nong ikman ubalong tu utlong nakakao naglinggi kung ginong yang siyang ni perkapa latay kapor bangin test ya kecing start jogi kandidat ibapun yang election. Nakakataw ipulong ya kaya panel diskusyon tentang sekay kenang mapay kita video bencit ya uno o kandidat ubastat na ubastatam ba undi hanti hapot si council mensinaya ki agi kanun nak natako hamia tugi unong susno jongga enroll for conference ba unjuk hero ya kecela barokwe nakakataw ipulong ya kaya sinela Kadang cinta tadi mentak senai. Dari tamu yang akan maong, bahkan cikot tungi dari mengikut tangi kita kandidat dari samud. Nilai kot, dari tanpa support, nilai nak krok berbuat handai, kenang berpensia di pekak, nilai menai yang dicingkelai dicobai, ibatan apa mesti dicobai. Dia ketemu yang dicingkelai menia. Di doktor sebang di lomba kedai cincin lomba pekla. Yo lomba ketuk cincin kai kasihan tinggi. Kita kuai cincin ron pemaran ni. Ketuk cincin paro kedai cincin kabuan apresiasi di pekla. Di rusur ngano ini disebut kini di kelakuan. Iwan nur berbuat harga kesai ben face ya apresiasi ben simia cincin apresiasi ben air disebab kakun cincin start disebut. Nakakataw ng ipulong yang kaya panel diskusyon mental say apresiasi beliau berkecil yang kita ginong hikmat ibastat ng hikmat. Nakaling juga siang himdan berpusa yano uno kandidat ubay pun nakalay kapenta kapamenta himdan gano kajing pusa himdan kajing pusa iya gano political party himdan kajing isi ingat siyam Patino bimo ibacok na lero, ilong kung malong lagi, bakin iik haya kacak nro kusundi. Tangsi kintin ako apalong sopa pukut no. Bakan nay kacing ay cingkelay ya ikandidat, kanday tang kacing sedang. Hakis ngay patipor di bansawang, kapanal diskusyon, jong ikandidat penyukun eleksyon, kanlong habarok, kabri jong unyok terang. Barangay skam, barangay sekmat. Kiba cakle, bagi belum tulong kumbaong uta kandidat ubaring mensua kimnom nucu demi beliau kat ia ke election. Ailan ia tiba start bagi beliau ia ke election belum pun kita binongelam yang tiba cakle 50 ke bisa berpoi belum pun tak mengelam.